नानोड्या कदंब बस उदकांत अर्दी बुडली. हुंवाराक लागून बसींतले भुरगे परीक्षेक पावले नात. बार्देजांत शापोरा न्हंयचें उदक वाडलें. रेवोडा आनी हेर गांवांनी उदक घुसलें. लोकांचें जनजीवन विस्कळीत. धारगळ म्हाखाजनातूय उदक भरलें. गोंयभर उटंगार. कासरवर्णे पेडण्यां रस्ते उदकापोना. येरादारीचेर परिणाम. हुंवाराची परिस्थिती. फोंड्यां राखणेवणत कोसळ्ळी. वाळवंटी न्हंयत हुंवार. रस्त्यावेल्यान उदक. अस्नोड्या हुंवार. लोकांच्या घरांनी धोपराळीतलें उदक. खोर्लेच्या रस्त्यांचेर उदक. गाडयो पडल्यो बंद. रस्त्यार गचमुड्डी. साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान हुंवाराची परिस्थिती. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान तिळारी दोडामार्गात गाडयो उदकापोना. मजगतीं पोरयेची आमदार देविया राणेन हुंवाराच्या परिस्थितीचो विशय विधानसभेत मांडलो. This fear and anxiety in the minds of people of Sattari, as there has been severe flooding reported in Keri village of Sattari Taluka due to incessant and heavy rains over the last couple of hours. Excess water from the dam is released into the Valvanti, coupled with the rains, has caused overflowing of Valvanti into the streets, agriculture fields and houses and shops of the residents in Keri village, especially Goteli number 2. And at the same time, increased level of Madai river also is causing flooding in Valpo and in the adjacent villages. Life in Sattari has come to a complete standstill due to the floods, as most areas have been inundated with water. Students from Sattari have missed important exams as the water levels have been continuously rising, making it impossible for them to travel on the road or even from their houses. There's no power at many of these places. It's disturbing to see the visuals as on top of that, the IMD has again issued a red alert for Goa today. So I request Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Water Resources and Honorable Minister for Disaster Management to kindly take immediate action to protect the lives and livelihoods, because it's a very serious situation right now. So कालच्यान खूप पाऊस पडटा म्हणजे नॉर्थाक आणि विशेष करून महाराष्ट्रातल्या काही भागांतल्यान, आणि त्यामुळे टिळारी जे आसा पळय थंय उदक खूब भरिल्लें आसा. आणि उदक ऑफकोर्स दारां बी उगडपाचें तें कांय ना, पूण देर इज अ हेवी फ्लो ऑफ वॉटर. आमचे सगळी इंजिनियर नॉर्थाक जे आसा पळय न्ही ते सगळे एक लोकेशनाचे आसात टू सी द लेवल ऑफ वॉटर. आनी वेरेवर पॉसिबल जे जाग्यार कितें उपाय करपाक जाता तो उपाय करपाक सांगिल्लें आसा. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.